Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Kayak apa kabar nih Nul? Alhamdulillah baik aja Matai. Mat, tadi aku ada melihat di YouTube kananakan jadi imam sembahyang. Mana bacaannya bagus benar. Alhamdulillah ada generasi penerus gasan agama Islam. Tapi sahaja kalau mat kananakan balum balik nih tuh jadi imam. Sahaja nulai, tapi inya lain orang nang kawa menanggung bacaan Fatihah. Nang kaya apa maksudnya nih tuh mat? Maksudnya amun ada makmum nang masbuk, maka imam kananak tadi kada kawa menanggung bacaan Fatihah si makmum. Imbah pang si makmum kayak apa? Si makmum harus menuntungakan bacaannya sebelum imamnya bangun dari ruku. Amunnya si imam kananak tadi sudah bangun dan si makmum belum tuntung membaca Fatihah, maka si makmum menambah sarakaat. Nah kayang itu kahmat. Alhamdulillah bertambah ilmu. Mudahan berberkat. Amin.